Bonjour, bienvenue dans la première leçon de luxembourgeois. Nous allons commencer par quelques mots de base. مرحبا، أهلا بكم بالدرس الأول للغة اللوكسمبورغية. سوف نبدأ بعض الكلمات الأساسية. Moyenne, bonjour. Bonjour. مرحبا. Wie geht es? Comment ça va? كيف الحال؟ Es geht gut. Ça va bien. جيد. Merci. Merci. شكرا. Geht es? Ça va? بخير؟ Jo. Oui. نعم. Nee. Non. لا. Guten Morgen. Bonjour le matin. صباح الخير. Salut. Salut. مرحبا. سلام. مع السلامة. Viel Glück. Bonne chance. حظ سعيد. Schönen Tag. Bonne journée. يوم سعيد. Schönen Nachmittag. Bon après-midi. بعد ظهر سعيد. Schönen Abend. Bonsoir. مساء الخير. Gute Nacht. Bonne nuit. ليلة سعيدة. Schönen Weekend. Bon weekend. نهاية أسبوع جيدة. Schöne Vacances. Bon vacances. عطلة سعيدة. Guten Appetit. Bon appétit. صحة. شهية جيدة. Adieu. Au revoir. إلى اللقاء. Bis geschwind. À bientôt. إلى اللقاء. أراك لاحقا. Bisher non. À plus tard. أراك لاحقا. An. Et. و. Wann schläft? S'il vous plaît. لو سمحت. Entschuldigt. Excusez-moi. المعذرة. آسف. Pardon. Pardon. عذرا. Wat gelieft? Pardon. عفوا. عذرا. Glückwunsch. Félicitations. مبروك. Chouette. Dommage. للأسف. Gern geschehen. De rien. عفوا. لا شكر على واجب. Eddie, à bis geschwind. Si vous voulez avoir plus de vidéos, abonnez-vous. Merci. لمشاهدة المزيد من الفيديوهات اشتركوا في القناة ولا تنسوا أن تضغطوا على زر اللايك إن أعجبكم الفيديو. شكرا لكم. إلى اللقاء.